Imamo tu jedan skuter, to je Beverly 250, koji nije htio nikako paliti. To je upalio bi, radio bi 5 sekundi, daš mu gas malo, on se ugasi i onda možeš ga verglat. Neće nikako da upali. Pa smo jučer sve ovo rastavljali. Čekaj da pomaknemo ovoga. Evo ga, znači, jučer smo, skoro cijeli dan, nekih 3-4 sata, sve smo skinuli s njega, bili i ovaj sic i ovu korpu ispod i struju smo maknuli. Ovdje smo čistili, osigurače smo gledali, dobri su svi. Ovdje isto jedan je bio oksidirao malo, pojavi se ono zeleno od vode. To smo očistili, ova dva su bila labava, njih smo stegnuli. Onda ovdje dole ispod, to se ne vidi sad jer smo stavili ovu kadu gore. Tu isto je bio jedan kvar sa jednim kablom, pa smo ga stavili, napravili kako treba. Šta je ono još bilo? Ovdje smo malo isto ove od brave unutra očistili. I nakon nekih godinu dana što je motor imao problema, što je palio i nije palio i gasio se u vožnji i tako, mi se nadamo da smo ga jučer popravili. Sad ću ga probati pali prvi start za danas. Čekaj, izvešću ga malo tu. Sorry na smećovom, to moram baciti, ali moram čekati srijedu kad se baca krupni otpad. Onda ovdje smo, ovo crijevo je tu puklo bilo, pa smo samo stavili ovaj izoliban da ne ulazi zrak. I ovo crijevo je bilo puno masnoće neke bijele, kao kondesa nekog. Zapravo i moguće da je to onaj kondes što kad se motor vozi na kratkim relacijama. I ovdje smo jedva odveli ovaj šarab, bio je zahrđo. A ovdje, zamislite, majstor, ko zna koji, ili kad je mijenjao gumu, ili nemam pojma, je zavrnuo ovaj šaraf, ali ne kroz amortizer, nego je amortizer bio tu, ovdje je udarao ovako. A šaraf, znači, nije uopće uhvatio amortizer. I amortizer je visio. Uglavnom, danas ćemo... danas ćemo samo... Jučer smo ga napravili navodno. Danas sad bi ga trebalo testirati. Znači, prvo je li pali svaki dan redovito u redu, je li na dužim relacijama, je li se gasi, je li trza kad vozi, je li gubi, ne znam, struju, snagu i tako to. Danas ćemo zato staviti ove plastike do kraja i onda prostaje 5 dana testiranja. Mislim ne mora 5, može i 2, ali eto. Prvo ćemo napraviti jedan test paljenja, da vidimo je li danas pali. Ako danas ne pali, onda nema koristi ga sastavljati. Da treba opet rastavljati sve i proba ga ponovno. Malo mu je pojačan led gas, pa će ga treba smanjiti.
Jesa, ne smijemo ga puno paliti da se auspuh ne ugrije, onda nećemo moći raditi ništa. Ovo sve šarafa treba staviti. Nema puno. Da mene snima. Ne dođi, drži ga da ne pada. Op, pada, ne? Ti ćeš ga uzeti. On čvrst. Da si on težak, mene čvrst. Pani. I sad ovo stavi tu. Ovako. Da, ali moram vidjeti što još treba, sve nije samo to. Ma nije uopće tu. A, Pa vidiš koliko. ne ide tu. Evo, zategao sam ove ovdje sve šarafe. Ovo je puklo davno, to ćemo praviti jednom prilikom. Ova dva, ova je tu. I sad treba, tu sam spojio sajlu. Sad treba skinuti sajlu. Treba prvo ove ovdje zaviti. Tu fali, a ne fali koča. Ovaj i ovaj. I onda tek ovu plastiku stavi tu. Evo ga, ovo smo ovdje sve lijepo sastavili. Tu šarafi ovdje. Znači sad ovdje ide sic. Ovdje mora staviti ovu gumu. Ne mogu odmah. Evo ova guma kad se stavlja, znači prvo se ovi ovdje izvade. Jer se ne može staviti, zato jer ih ovo raširi tu. Znači sva tri ta treba izvaditi. I što kad sam s ove strane radio nisam baš ni gledao. Ali evo, dobro. Ovdje je ostalo još, znači trač. Tu jedan. Imaju svi ove unutra kovče.
Tako i s druge strane tamo. Onda ide tu jedan, ovdje, ovaj sa strane. Trebam štopam postaviti. Da. Ovdje je zakačen ovaj vizir plastični. Jesi ga popravio? Vidiš ovdje ovu kutiju, šta misliš šta je tu? A pojma nemam. To ti je broj šasije. Šta si rekao? Broj šasije ti je tu. Podeše ti ovaj za zabijanje. Ajme, drži ovo da drži to tu. Da ovaj dobije. Mogla bi mi biti kamerman ti, a? I onako nemaš pametnijeg posla. Jel' tako? Upravo si. Sad moramo ovdje dva. Sad, šta ćemo sad? Pa ne znam, probaj ga voziti. Ne, ovo namjesti. Bravo, može. Pitaš šta ćemo sad? Ovo je desna, ovo je lijeva. Stani, sad nema ovdje nosač, jel' tako? Sad ga nema više. Zato što nema ni onaj... Dobro kufer, ali može se sastaviti jedan kufer opet, ali ne možeš nekaj puku onaj osoba. Nisam ga sad kako se ga ukriju, da je... Kako se... Viš ovdje treba jedan šarav zaviti. Ovaj. Tu je rupa. A što ovdje treba zaviti? Šta ti ovdje? A, ovdje se stavlja kufer, tata. Ovdje stavlja kufer. Nosač od kufera, da. Onda na njega gore kufer. A čekaj, a gdje je kufer? Kufer je rastavljan. Pola ga je na crvenom, pola ga je na crvenom, pola ga je na ovome. Aha, to je drugi motor. Idemo sad se vratiti do onoga dole. Bila sam pokazala... Nemoj! A opet? Ne. Pa samo onako. To je ovaj motor koji radi. A onaj... A ovoga smo trebali popraviti. I zamijenili smo ova. Ove smo zamijenili.
ovaj, kako god se zove, je stavljen na Zadnji rad. ono tamo. Zadnji desno. Čekaj da vam pokažem. Desni ne radi, ali očito je odbio tu. Zamijenili smo to. Ovaj prekidač je novi. I ovaj Idemo radi. u obilazak crvenog motora. Ima ovo. Zamijenili smo kufer. Nema baš istu registraciju. Ima ovo. Tamo se čuje onaj drugi motor. I ima dobre gume. I ima odlično svjetlo. Trebali smo zamijeniti retrovizor koji je upravo bio slomljen. Sad idemo. Ti ideš tamo, daj malo. Evo ti kameru. Aha, neće. Evo ga, hoće.